Nungkang tiang baik yang awak telah andai mentah balik jauh di pai rumah nungkang tengkian jongki angakat nuki bang andai mentah balik dikena kijung St.John Boys Higher Secondary School Sohra kala pelong ya ka farewell na kabanta ki class 10 bat class 12 men haka aprona tarik uklal kon jong usnam hajar arphau kabadai katayo rakhi ya kasni buram jong Don Bosco bakhuai haka hi ka juk kasni la Plie ya ki wei pat ki classroom jong ka school ki bedang sudap la banshna bat la Plie da MLA Sohra Gavin Mylliem. Hakabedai bat kanai kasni nakaliang MLA Sohra ula keren ru hakabedai bat ka education policy ula ong bahadil life sosnem balaleng jong ka jingjai lanti ka education policy ka barem ka central government kalayo ya ka jingdon kam ban penthamai no ya ka education policy ka barem kumta ula ong ngisukmen baha uni usnem balaleng kata usnem arhajar arphau bana kaliang ka central government kala ban penthamai ya ka education policy to mentang sya skor ya ke wei pat ki benta bakongsan jong ka khubur Panagalian ka jong hirup kong kasoka katana jong ka education ani ka puliye ka dangli kadai ka wei ka tanah sarkar ka ba nagalian ka sarkar manna usnem hak budget ka jong ka sibun ba ka pisa ka bay nagbenta ka ni ka tanah hoy hoy usnem aljal atho akwai nioi panagalian jong ka sarkar jalla klabai kumba Shejal san pokro ay tangna benta ni katana balik ngaman ngiso tu bagalong katana kabad dankam de bargaju po kabad penwan de
yaki kun kiti ijoki but nitip shalu bani maki ilawe kipan saindo nakawe kapo shakawe pa the hot nagalyang kajong iro ni sotu banagalyang kajong kasokal jela hoy niyoi ba nakawe kapo shakawe pa hoy mana usnem ni juai ki awards ki boper nagabenta kinahikai ki jongi masun kendu bakum ki kna puli ya nang ya kenmau ki kinahikai nakawe awards kawe pa kaba khamdan kame burom yaki amangi sotu demaki ki badan ya gabenta kaba kram bat pinwandur bat pinhe insan ya ki kna puli hakulin ki kabadi nagalyang na joma hiya kani upor bumenta hoy nagalyang na sarkar pag-ipay ni Sokomen Shibun bahwa Islam arja atho brother hadir life source nem jong ka jingya inti jong ka education policy kabarim yoi nagalyang jong ka central government kailai idam kam ban thamai yakani ka education policy bagi Sokomen bahagani ka Islam kabalada banagalyang jong ka central government kalau penbana ya education policy ko batmai hausam aljar atho parbangi pen kakum ke education policy ko batmai yoi sibon ba kijingkala bat kawai ke benda ko bakongsan kabangi yoi kajingpen kala kalong ba la penthmai ya structure of education hoy ini education policy barim yoi done ke education structure ba the 10+2 structure henry hagane ke education policy ba thama ngai tra phia eka saga 5+3+3+4 structure karbangi yoi nagane ke education policy ba thama hadu class 5 kande ka preschool education 6 hadu 8 kande ka mid school education 9 hadu 12 9 hadu 11 kande ka high school education baka ba kham sotna lengba ke education policy ko thma yo iba ki khana kilayo ekala ka benta ban opru na ka benta ka vocabulary education hadin betul penda ya ka class 6 ka chons marwangi pen ka kom ka census chons nam alja khatwe kalong ke ka basosi banyo bau wei napdeng ilaimun bapla berapa se degree ke jonki kilong tiba klan kam klan jam dengan next camp mangadon ke gentleman was camp balingma kan ke education policy kan wanra kham terpak ya ke benda ha pemila pan address ya ke unemployment problem kepada kalian ke job sarkar la kalong ha kalian ke central government kami lagalong akalya jo state government ni kendo jinge ba nama bagi yogi iki kena puli jomi khamtam ni por bamda bon ma na pre joki ki belong well qualified henry aba phai par hawai dei ba takam ajam kishen jinge bale yeso thu lesi kala banong nama pakadika all education policy ka kam focus hawai dei balki white collar jobs Henry, next camp Malingba can a new revised education policy cannot address the unemployment problem to some extent, but come the pang cannot promote the value based education. Perbaiki berkaitan education. Ngajuang badan santri kipaya. There are 5 pillars of education. In order to ensure quality education, yesotu dan kam ya ke jingyo ijngai bar ke jingsna i policy plekam dakinom khman ke jing plekam i policy ke officer sarkar ke jingshim kia joki kmeki kpa ke jing trei met permensim joki ngai kai bar kham kar pam ke jing not joki kum ki khna puli kini de kita ki santali ki pai jom katana education